Ibihe byiza bakomeje gutega amatwi Herbert Migis Rwanda, ndabasuhuje aho muherereye hose mu mpera z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu mahanga nabo mbahaye ikaze kuri Herbert Migis Rwanda. Icyumba cy'inama cya Trump muri White House cyatakaje inkunga ya leta yatanzwe n'abapublikani bo muri Sena. Umutegetsi umwe wo muri Amerika yakuyeho inkunga y'umutekano yari yaragenewe umushinga wa Perezida Trump wo muri White House mu buryo butunguranye mu gutsindira abademokarate. Ku wa gatandatu, umucamanza ushinzwe amategeko ya Sena yanze gukoresha amafaranga y'abasoreshwa mu mishinga w'itegeko nyuma y'uko abademokarate bavuze ko amafaranga y'umutekano atari ayayo. Trump we yavuze ko abaterankunga bigenga bazatera inkunga iyi filime ya miliyoni 400 z'amadolari mu gihe abapublikani bashatse gukoresha igice cya miliyari 1 y'amadolari mu mishinga y'abasora mu kuvugurura umutekano w'aba Secret Service. Ni mu gihe abarepublikani barimo gushaka inkunga yo gukomeza umutekano wa Perezida Donald Trump nyuma y'iraswa ryabereye mu birori byabereye muri hoteli muri Mata. Ubuyobozi bwagerageje kandi kwihutisha umushinga nyuma y'ibyabaye. Abarepublikani bafite ubwiganze bwa Sena bakoresheje amategeko agoye y'ingingo y'imari azwi nk'inzira yo guhuza ingingo y'imari kugira ngo bagerageze kwemeza amategeko nta nkunga y'abademokarate. Gahunda yabo nshya yo gutera inkunga ibigo by'abinjira n'abasohoka biri mu ishami rishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu irimo kandi miliyari 1 y'amadolari y'Amerika yo kugabanyirizwa amafaranga y'umutekano yagenewe kuvugurura ishami ry'uburasirazuba rya White House, harimo na gahunda za Donald Trump z'icyumba cy'imikino. Abademokarate bavuze ko abadepite ba Sena Elizabeth McDonough wabaye umusifuzi mu nteko nshingamategeko ya Amerika kuva mu 2012 yavuze ko iyi ngingo itubahirijwe n'amategeko kuva ku wa gatandatu. Yasanze iyi ngingo itera inkunga ibikorwa birenga ububasha bwa komite y'ubutabera ya Sena kandi idakurikiza inzira ikumira ingingo zitari iz'ingengo y'imari izwi nka Bride Rule. Umuyobozi w'abayoboke b'ishyaka rya Sena Chuck Schumer yanditse kuri X ku wa gatandatu ati abarepublikani bagerageje guhatira abasora kwishyura amafaranga y'icyumba cy'icyubahiro cya Trump cya miliyari y'amadolari. Abademokarati bo muri Sena bararwanye maze basesa igerageza ryabo rya mbere. Ubu abarepublikani bo mu cyumba cy'inama bavuga ko bagiye gusubira mu nama yo gushyiraho amatora kugira ngo bongere bagerageze, kandi abademokarati bo muri Sena bazaba biteguye kongera kubahagarika. Schumer yongeyeho ati abanyamerika ntibashaka icyumba cy'imikino, ntibakeneye icyumba cy'imikino kandi nta gushidikanya ko badakwiye guhatira kucyishyura. Senateri Jeff Merkley wo muri Oregon, umudemokarate mukuru wo muri komite, yavuze ko yiteze ko abademokarate bazahindura umushinga w'itegeko kugira ngo bashimishe Trump kandi ko abademokarate biteguye kwamagana impinduka izo arizo zose kuri uwo mushinga w'itegeko. Ryan Wallace, umuvugizi w'umuyobozi w'abagize Sena John Thune, yanditse kuri X agira ati Redraft Davis ongera wohereze, nta na kimwe muri ibi kidasanzwe mu gihe cya Bride. Abakozi bo mu bwubatsi basenye ishami ry'uburasirazuba mu kwakira ubwo Trump yashyiraga imbere gahunda z'icyo yise icyumba cyiza cyane cy'uburiri aho ariho hose ku isi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije cyareze ubuyobozi kugira ngo bahagarike ibikorwa byo kubaka, kivuga ko gusenya no guhindura ibintu binyuranyije n'amategeko hatabayeho uruhushya rw'inteko ishinga amategeko abatabyikozwa. Urukiko rw'ubujurire rwafashe icyemezo muri Mata ko ibikorwa byo kubaka ibice byo munsi y'ubutaka n'ibyo hejuru bizakomeza. Umushinga w'icyumba cy'imikino ni bumwe mu buryo butandukanye Trump wahoze akora mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amazu n'ubwubatsi agerageza kuvugurura umurwa mukuru wa Amerika. Muri White House yongeyeho utuntu twa zahabu ku biro bya Ovila, anashyiraho amabuye hejuru y'ubusitani bw'indabyo bw'inzu ya perezida kugira ngo ashyireho patiyo isa n'ikipe yo muri Florida. Yanahinduye izina ry'ibigo bya Washington DC nka Kennedy Center na Institute of Peace kugira ngo yongereho izina rye.
kandi yatangaje ko hari gahunda yo kubaka inyubako y'icyubahiro ya metero 250 hafi y'irimbi rya Arlington National. Ikiganiro cyacu naha kirangiriye, mbibutsa gukora subscribe kuri channel yacu yitwa Herbert Mix Rwanda kugira ngo mujye mubasha gusobanukirwa n'ibindi biganiro tubagezaho, kandi niba ufite inyunganizi cyangwa igitekerezo cyangwa ukaba ufite ubufasha watwandikira muri comment tukazajya tugusubiza buri munsi. Njyewe ndi Tuyisenge Hubert, ciao ciao naha.